Виталий Дарасели анышәҭахьамадоу иҳаҭгәынаҿы ашәҭқәа шьҭарҵеит иара дыздыруаз иҩызцәа ауаажәларра ашкол хәыҷқәа. Очамчыратәи аԥшьбатәи ашкол аҵаҩцәа рымчала асовет еидгылаз ҿаԥсазтәыз аспорт азҟаза ҳаиҳаҭгәын акәша-мыкәша рыцқьан. Уи азы ашкол хәыҷқәа араион ахада рахьӡала аҳаҭыртә бӷьыцқәа ранашьан. Виталий Дарасели диит ижьҭаара жәпа зқьи жәшәи ҩынижәи ҩыби шықәсазы Очамчыра ақалақь аҿы. Араҟоуп ашьапылампыласрагьы дахьалагаз. Аҭыԥантәи акомандаҿы даныхәмаруаз Қырҭтәылатәи ачемпионат аҟны Виталий Дарасели ҩажәампыл рҭаршәра илшеит. Анаҩс ауп ҩыби шықәса зхыҵуаз аспортсмен Қарҭтәи Динамо ашҟа ааԥхьара анирҭаз. Ари аклуб аԥсуа спортсмен ибзоурала иалшеит усҟантәи аамҭазы Европа иреиҳаз акубокқәа ркубок агара. Зқьи жәшәи ԥшьынижәи акы шықәсазы афиналтә хәмарраҿы еиқәшәеит Қарҭтәи Динамои Германиатәи аклуб Карл Цейси. Виталий Дарасели аиԥылара хминуҭк шагыз иҭаиршәыз ампыл иабзоурахеит иара иклуб иагаз аиааира. Дарасели вошел в штрафную, ну можно бить, обвел второго, удар ворота, гол! 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 Виталий Дарасели за 3,5 минут до конца встречи забивает мяч в ворота Карл Цейса. 2-1. Вот великолепно двух обвел и низом правый нижний от вратаря угол. Виталий Дарасели выводит вперед. Виталий Дарасели машәыруа дҭахеит зқьи жәшәи ԥшьынижәи ҩба шықәсазы ҩажәихәба шықәса дшырҭагылаз. Анышә дамадоуп иқалақь гәакьа Очамчыра. Алиас Курсаиа, Анатолий Маланиа, аԥсуа телехәаԥшра.